Muridhiri wa Meru TV gorobonge buthonge bu kathabura twina mbere kwa tukiona kanya kuwatanira kimetha yetu ya ndeto kirigagira ati makora kunthe withiritwo kura watinda nutindite bwega umenyeri ni bamwene Nyamurungu na gitio kinene tu ganku watu ogeni kimetha yetu ya ndeto kawithira bambito ni Famina wa Kimathi na chietu tugachiamberia kagitania ka gatwambirie na chiana arantere chia county ya Tharaka Nithi na arende bamabambe umbithi bethiritwe bakinambere kwa bakibumagiria na kuinambere kwa bakimenagiria bunene timu ya mbe umbithi barabathia nambere kwa bakithinara kwa Munyoro ntu ya Jumamosi na ara kwa ora wari munini wa rais Rigathi Gachagua na ara kuringana na babethiritwe bakere muthenya we munthi bethiritwe bakimeneria mbe umbithi baba eno bakiuga baba na kunyaniri na kabethiritwe bakinambere kwa bakunyanira mwana wago Professor Kithuro Kindiki urani munini wa raisi kagitani gaka mwandiki wetu wa ndeto Ndagara Waiguna no gutwambiria na ripoti ino Kurionga wa gikundi kimwe gia antu kumaga gicigo munge gia Tharaka kuthigwa Munyoro kwa Rigathi Gachagua riongire Jumamosi tariki 3 mweri wa 5 gotithojeretio na guthuna ngari mwanya mwanya kuma ntara ino cia Tharaka tira no ntukwi mantu tuonire na tukwendelea kuona itwetangirite lakini mantu amu kironda eki na gikanenea na kaba nakyo twagicereria ndawa mapema no ntukuri section ya antu batharaka ara ku kanyereka pai kwinirwa gekambere bwega kiringairwa nkutha ndamu kila kitu lakini twanyirite kuona inde antu kuri antu bakai bao bakwenda kuuma kiongo kidora gitu kwenda kubariria bachoka rainini banjiritie gupotosha antu betu batharaka bakibairana ara tukwigwa ngugwitwa ko Munyoro kire antu bara bakumaga bakathi gucariti mwana wetu ki wa Munyoro ni ona antu wa Munyoro ki Tharaka wa Munyoro no gatuko wi Munyuru baba kuthika wa Munyuru so nuntu bwaigi mono ukaumaga kagita kara Tharaka tutwire tutono tongoria tutona nkathi ya utongoria yeguru kagita kara twagwata irio kuona antu bakumaga bakaruana mirango ya nyuma bakathi gucariti community yetu kiri wa Munyoro kioria kenene kiri gwethero kumane na ndiongeno kuri gintanto Batharaka bakethero bakiona bathire na buro wabanenkere mbijo baturetere ngiotie gintu bogi ibayiri batureterete turi antu Batharaka antu betu antu bo bathire na guberwa atiriri kagita kari ogo turi antu Batharaka bomenya bobo gakaraga na bobo kathijaga no nturi tukamerithia antu kirimo twina kyo kia Tharaka antu bakamerua no tutietegeria mugongo gwetu gwendwa na antu babange no ntu bwanda kwenda kuria antu bara bathire ko Munyoro muno tababathire goro imbie no baretere Tharaka imbwao ibarabara ya rami university baretire indengo chieto barerie ikawa yetu coffee yetu kanimira ya ruaja na araja betu ba Meru imbie no baretire kabiogo bio turiagari wento bonire baretire goro bakwe wento bonire baretire go bakwe ko Munyoro kwa winda chiao bairete na kwe mana beto Batharaka ibatio kama tuinda kana atongoria baba kubanga anto tafadhali miabwenda gutumira wananchi mukwenda gutumira nanto na viongozi baba ngiba gutumira nanto na mothia bagitariria bobo gwatuika kuri antu ba mwicho kuthi ko Munyoro na antu beto Batharaka gwatuika kuri antu ba mwicho kuthi ko Munyoro buruga na antu bambi antu ba mwicho kuthi ko Munyoro turuga na antu Batharaka tafadhali no ntumbiyo twina mwana wetu ara tuturite turombete Murungu bakira mara kira mari tukinyogora ki Murungu na tethire twa kinyogo number 2 in power in the land nkumaka mono antu betu na arajia ndaburomba tafadhali katugo twina ngwata no tutie kuringa mwana wetu ndiguru taino ara tukinyete itutwere kuromba tanio ndo theta nkarutha fasting nkirombera Tharaka tutuma mwinduni Murungu atugwa kiao atonenkera Kithuro Kindiki utete antu goko babaira na kwa Munyoro yugwete Munyoro eri ndarira barare na eronda ibakwenda kuraga kana getu
na no ntunati twi maso na turi arombi Murungu we gondarira na eronde gwaku tafadhali cokeragu ti ugutukwene na itukwene na iturombete Murungu na Murungu atwigua kindi kia twika munini wa president twire atiri no ntugachagwa narari gitini kia deputy president for 2 good years narugamire mugongo wa Tharaka na andikite mwana wa Ntang'ania kana na andikite mwana wa Chiang'ania irio tukamenya gwobuga Munyoro nendete mbi Tharaka lakini kwa mianka enu yiri gutie mwana wa Tharaka andikwa gutie project orwa turetera ndeni ya county yetu ya Tharaka Nithi kinkana county yetu ya Turibeto Meru county lakini ende thaino engatono nto ya chiacha chiake chia ukabira agachoka gukuyagiria nto bara batero inda tagakware bakathia no kwendia mugongo gwetu the timu yago enu bakuthikuririkana kwago Munyoro ya ukabira ikutha muno bamenye kagita kando agakinya tukaumira na ikutha tukauma na banda tukauma na merio tukauma na kionthe kira kiumagwa nakio tutietegeria tutunywa yento kira tugete kabi biwandu batebogete tutunywa umagejiga munge kya Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waigona tienu niambiritie kuonekana barigici ati ikwetheretwo kwina migaukano ndeni ya ciaca cia nthiguru yetu ya Kenya. Tukirekana riboti ino nwa mutungura mugongo President William Samoei Ruto na ethiritwo akinambere kwa kirathukira barabara ruteruregani na thirikari na arethiritwo akinambere kwigua akibauria kuya na kureta manifesto yao kiri ya Kenya kengo inambere kwa bakimira ithana kwigua imbio ethiritwo akinambere kwigua bakibaretera na ara kuringana na Ruto ethiritwo akiwa wengo yeniari na tinambere kwa kina inagua ni baraba kwa inambere kwa bakiringa matuma kagitani kaka. Mnakubaliana na mimi na baba jameni tuendelee na maendeleo? Mnasema tuendelee na maendeleo? Tujenge masoko, tujenge barabara, tujenge stima, tusomeshe watoto, tufanye uvuvi, tusalishe uchumi, tuondoe umaskini, Kenya isonge mbele. Wale wanakubaliana na mimi nione kwa mkono, wale wanakubaliana na mimi. Very good. Bas. Wale majamaa, wale mashamaa, mashujaa wa ukabila, si ndio? Na architects wa kugawanya wa Kenya. Sisi tunawaambia ya kwamba sisi tuko tayari kabisa. Lakini kabla amujasonga mbele tafuteni sera kwanza. Ruto must go, it cannot be a manifesto. Hiyo manifesto ni manifesto ya chini sana. Kwa sababu ama namna gani? Kwa sababu wale watu wengine pale hawana mpango yoyote. Ati mpango yao ni Ruto must go. Na Ruto asipoenda mutadu. Mimi nashangaa. Ati manifesto yao kubwa usiku mjana Ruto must go. Mimi nataka wale watu wa Ruto must go niwaeleze. My friends, tafuteni sera ya kuuzia wananchi. Wananchi wanajua tumepanga mambo ya barabara tunajenga. Mpango yenu ni gani? Ndio hii tunaendelea na affordable housing na masoko na hostels. Mpango yenu ni gani? Tuko na mpango na taratibu ya afya ya Taifa Care na mambo ya universal health coverage. Mpango yenu ni gani? Tuko na mpango ya ajira ya vijana hawa, mambo ya digital jobs, maneno ya infrastructure development, ile mpango yetu ya export of labor. Mpango yenu kwa vijana ya Kenya ni gani? Msituambie ati mpango yenu kwa vijana wa Kenya ni Ruto must go. Hiyo ni upumbavu. Ama na magani jamani? Tumekubaliana ama tukubaliane bwana? Kwani hii must go si tumekuwa tukisikia? Si kulikuwa na wimbo ingine Moi must go? Si tulikuwa na ingine must go? Sasa iko kitu mpya hapo. My friends, be a bit innovative. Wachana kuwa na mambo ya upuzi. Tafuteni njia, tafuteni sera. This country can only be changed by leaders who have a vision and who have the courage to implement a vision that can transform our nation. You cannot transform this nation through shortcuts. Sijui kama tunaelewana jameni.
Iboega no ntubori botieno na bombe ombethe na arantere chebori bethire tubakina mbere kwa bakebo mageria na kuweta tibaingi bo batiena ngoge na ikira bethire tubakina mbere kwa bakioroteria kara kire thirikari bakiuga ate thirikari nethi na mbere kwegwe kibateaneria na neo thina nene yethire twekithema begwe batari na ngoge riboti ino tubanganire tubukatha ni mwende wa laibuni. Mbeo mbethe kuma gicigo mbunge kia Bore ibetete na mbere gutariria buraba mabobo tonya kiri wagagia nontu batena ngui cia kurita araba kuatongeria bakaunti Meru ibaba utaterie mongo buruna bakaraya kabate baicie arejesi nyinge tukirukira twita youth kintu kia mbere twe youth so jobless na kwethwa teka tutithomi kwina youth baba ingi bathomia no witness nani bamametie baruga nyomba mtu ena certificate yewe ena diploma yewe lakini onto kwethirwa Kenya etha ikenda wona ngugi no nginya ogure ngugi iria tweta Manas Youth Foundation turiuga atiri utekwita ikugura ngugi kairi onto yu no ndamwe kwendia toua katuiye tuikie sauti yetu kamemene tuikie TV-ne tumiturie tauni-ne atharani buru antu betu ibukona injirene turi tauni-ne maritati te hatuichithite kamwithono wa TikTok tukuthithe tumantu twetu nikenda thirikari yikue mutuma ntwethingie na rori baba buru ngwitikia Kimiru no kiwata pio baba buru Bore Kisima Wandri kwina thine vijana ngugi nonto obra mwenzangu arikie kuua kugia kwithira gutine ikwachibi kunjo na hara mwithone umenye na utaonine plotine kira iki nkura nguo ugichoka kwanikere ngikitire ngwikite ngasi yeko ao wichoka ngina rifilire. Kubwa wetu ama viongozi wetu wametunyamazia tukiwa kama youth. Tunajaribu kutafuta usaidizi wao kintu kiambia no uringire mheshimiwa thimo amwiri tukwenda hoteli tweta youth kintu akwandika ira maybe no andika kwira ndeina miti oloki mbeo mbethe baba duangwira nene baumba kuritana ngaweta kwenje ikwache miunderere mwithone asiate ubakarethia barwa minjirene ya sikari baturabe kionto baingero imathwani ya mainge no ciukumia kiri wagagia bokaria kiromba thirikari ubachwira ume na mpoebora kukumbika Meru County ukana na areri onde nyende ne Kenya watoto wamekula shida sana mwithone na ara kukatuika gutikwa chibi kwenjwa watoto wanashidanga huku listi antokinya batano akibakethira bena ba listi ne munene onto yeta kwandika hanto 50 kwina anto batano bakisima wandi ba shua mbeti bau bakandikwa toke aweta pole pole ngwete kia tukani ya thina ekwithirwa vijana utingwe bakona ni kurura tu na witakia choge wita kwenje ikwasie lakini nanokuelewa season kwa chini season ethira tuchoka ringi kuria thina no chumburana na betu bakaga nguko ntugita bashoge wanashidanga pale kwa uwanja wakilala so itoterwe na so tunaomba ngugi ke especially ke youth betu ba maritati Kisima Wandi barabara ya awana kazi kabisa batina ngugi tumi ngugi kathira mwitone batina bamami gitimene kana barabara ne beterete ngugi. Ripotera Meru TV kuma Bore mbeta wa mwende wala iboni mbethe kabachwirwo ngugi no ntuibathie na mbere kwa bakio wirane bwa kunenkirwo ngugi tukirekana na riboti ino ndiga twina mbere kwa tukithina nterechi ya Southiment na ara atumiri barabara ya Nkugume Kumbune bethe tubakina mbere kwa bakebu mageria na kumeneria bukatha mujumbe wa ndagitari Shandrak Mwiti kira bethe tubakiuga ati Mwiti na thie na mbere kuigua kibateneria na muno nethe twakiremwa ne kumenyera barabara ino Jeff wagituma no guturikithiria riboti ino nabo atumiri ba barabara ya kuma Nkubu gwita Mikumbune monka ntereche kionyo ni baumirite na kumeneria bunene Daktari Shandrak Mwiti mujumbe wao nuntu bakurekeria barabara iji kethire kiuma marinya gwa nkurukia miaka 2 nandi ni aria karibaba bakuga barabara iji ni mujumbe uju ethaira kiana nayo na antu ba family yawe kinyo keja kwithira nethirite akimerekeria bunene we utongeria twatharire 2022 na munene atwirire arenda power inyingi muno ntithwande uthinjire ria bwana nyo thuwithanga ngari kuthira inye maguru ya turura marinya maguru ya kaimba twetia barabara
tukerwa thoko ni gwakwa Kithunguri, twetie barabara Ruguru tukerwa thoko ni gwakwa Kanyakine, twetie barabara Ruguru tukerwa angakeni kia ndege gwakwa Mitungu, na nde oni ndi uri atirende muntu wa Ruguru ndenda kuma gwetu mbina Mankubu ngakinya keni kia ndege ngakankena Mankubu, ndenda kuma njetu mbina Mankubu ngakinya thoko ya Kithunguri nkena Mankubu. Mujumbe wetu aere avieta aturarierene mbera mujumbe uri ili akaririkana barabara ni thuki mwananchi wa Nthiguru ya oni akaririkana ri yana kieni kia ndege ngwitikia South Imenti yonthe iwenga wina ndege ukiuga project Mount Kenya East Mount Kenya East na njirere gwitinya wakunjete sasawa ndege ogetayo wenka ka contract kaumana aja mikombo ni gakinyate kieni na kia ndege kiu uromba bakirikiria bariuga baete mujumbe uju mweri jumwe thira kithondeka barabara iji kana mwingi jwa South Imenti bethere bakiumira na kuthithia maandamano ja manene twa mweri jumwe njira jethere gututhithiria twa mweri jumwe uju athira njira eje turikangi uju itathithitwe tukaumira na tukandamana na tijatithira jari maandamano ja mucetho ethira ari thugania tukejaja uju tutinde kuandamana aja na twane ogoro u inamenye mantu jaja jete okarikari utja mucetho ngwenda kwira daktari nuntu na kangaire nuntu nyantu watu amwitire mukangau ari ono rugo tutija nkuene ba kwiti South Imenti na nkethi cietu sigasi extraordinary daktari nuntu gukanga kabisa endi na atu muntu twathure muntu mukuru turenda nandi gukianjara utuje twandamane barabara nezi no tugaturigiria chandira katutiga twa mwandikithia kireruto na weje gombeze cio kuru undu nandi arakuri na tukandamana kumegoji mwonge South Imenti aje muthie South Imenti na tutandamana twingaki tukandamana guku guke mwangi jutoka guku nundu egoji abakurira abogeta abakurira nkwene yakurira mitungu wagira mitungu aye chandira antu batikumwenda nundu no muntu ojo arenda ndikine tuna mbecio kuruci kwaja kwa karanja mweri yu athira kena Mankubu mbangia ko bari kwa kajuka kira kujukia akanoka nundu muntu wate tutethia kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Na tukithi na mbere na ndero chietu noe mutaaramu na muchanganuzi wa mantu makona ya siasa Mbweri Basa na thiretwa kina mbere kwa Kebu Mageria na kwari mantu mara methiretwa makina mbere kwa makewata Mwanki ya Meru muno kuriro aria rwa urari governor wa county ya Meru Kaura Mwangaza arathiretwa kina mbere kwa igwa kiuga nowe governor wa Meru na ara kuringana na Basa ethiretwa kiuria Kawira gutigira ate kuina mbere kwa igwa kirekanaga na kwari mantu ata kumenya kana kuthina mbere kwa kirekana na andu arino na muno nkuruki kunenkera mutuma kanya kuthina mbere kwa gitongorera Meru no tukagitaniaka mutuma antu ethinkia noe governor wa county ino ya Meru. Mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga na una ripoti ino. Mutongeria uria wijikene Mbweri Basa nombite kwithirwo akiumira kairi na muthuro jo munene ni aria uria wari au kabere governor wa Meru Jawe Kawira Mwangaza arombire kwithirwo akiaria ndene ya TV imwe na omba kwithirwo akiuga ati o tu nowe governor untu buu butarajukirwo no uthu na nombite kwithirwo agicokerua kwira gitwa mbita wa Mbweri Basa kuma settlement tendira cha wiga kambuge kero tumbalia mbuge atiri ikoro ndio ne mundi aligalera muno na antatika kuligala inyana ndi kubwa za impeachment governor kala the former governor wa Meru Kawira Mwangaza akira antu ba Meru na TV na ikibera nwe governor ntere rero na antakwatira bani uliti ntakwatira do yume ntakwatira imengeri kuyo tuite kwereka kesi yeje edribi court na koti ya jana nganti na choka ya picha mutuma tojinja na picha rinjaji kwa nwe governor Meru tuti kumena na mazeja kumela chakabwa Kawira nwe governor Meru mazeja kuligalia muno Kawira jo kwa nwe governor Meru aina kesi yetere tegitu manjajo yaja gitere kesi yengi turudia tiri ekamugitira atewe atu bona pamba kugita kesi ri ni ata kesi yo bakaja bamugitira na rugire iba bagite kesi na ndi atu benda ari bawo bakagita yintu krekero antu bamuru babati kuelewa kwige tuteta depression igwate kanje Kawina ndu umwe ku kana ndefo magabana ati uchielewa
ate kumenyerera ate ukari na nane nkanire thirikari ni etire gatuge imenda naye jane nane nkanire tige kwa kuri uko gitina akiri bantu jatu na jana ndi ija ukaria miru na nuko na miru ina peace anda mutengabana shibwa mutuma to idinka ne tetebwega wato kugato kubaromba baba ina ubira kene baba kugote thirikari riku iba menye thirikari iri official ne thuleye ne kurukwa ni de court na ya mwati huu nwe ngabana gituka kinyeto kugato gatire andu amiru kurigara rugendo rwatu akinyarandi na kemwenge ire tigere na kemwe gutira miru ngugi na twaromba ndeyo nturuko na ntwamiru to tirende gutira ngugi ugatega ngwataniro re MCS bagotanite bonde MPs me kona bayiriramwe senators no kona na gwatanira bagumenire na bagwatene ngabona bonde nikende bakomba kurobira antubamiru yewa kyao kira bati batunyirwe so tiroria tirike ntukuma tukora ntumiru na peace itwe thirikari mutuma twithinja kanya kenda bakaitira antubamiru ngira baberire tuti kwenda beja kwirwa ati kabale muro gwitangu kuri antu bara bana trick kemwanya muno bari nda gwita myaje kwangala tali angaba noro likutwejija nikenda ala nguge kale mera kana ukeba gutiti nguge beja kwira antu bamiru ndaburi otengu yakomba gwita beja antu kwira antu bamiru batu twale itinguge beja kwira antu bamiru babo ndale muri nguge ibane niko tukuga atiri antu bamiru tafadhali ala mukaigwa ndwali je wikwarwa ala mukendira antu bakali bere ni antu bamiru watu tujwa twitite na ito kumenya turungi na ito jwa twazithirie na ndaro bantu bamiru uko na baina peace nandi ibende na ngochao mantu ya kwangala tani wa cheti imbarekane ajo mantu antu ba uchitanga bana antu ba umire itene tene imbarekane ajo ibende kile ngabano watu anenkere na asuoni mbete judges na twamenya ati no ngabana na twanenkerwa Antena jange mbeta MC Mwitonga ngikuripotera ndendene ya Meru TV. Kariba kenisha ndore ribethire tubakina mbere kwa bakibu magiri na kuromba urudirikano na kithima kya royi nterino bakiweta ati thinera ni yethire tubakina mbere kwigwa kana bagikurukira iwagi bwa royi rwa kunywa na nende bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru ukurukira gavana Mutuma gutigira ati bakwenjerwa kithima kya royi nterino kengo baringa bota yago muniki wetu wande tumurethi waba na wena riboti eno ali na turi wa kinisa ndene ya kuka ni na thu rutene rwa Igembe Northi ni baumirite na kuga bo ni barikanwe ni thirikari ya Meru County nontu bwa kwithirwa guntu guku guterwo jirwa gukunda Rauma rwero magura ya kotacio na imbeca ndaura acio na utirwero kithima twona tue tukenjerwe inya kitakundirwe twero kiuturika no terwe twanyukuo batu eriende ne kinja tutetwe kuno batu tutunya rwe tamani na nono ko ngombe jitu nyane kinanduba kuma batakinanduba ngombe tumera kumarukeza 10 tikinya kwa za mwanja kinanduba kuchoka yenye ngombe kinya kuno dengeze ile jo tuku ukwacha kinya mbitiko ya ngombe 5 6 10 bakiaria bariuga boi bakuromba thirikari ya Meru County ikinya guntu guku gwitawa kinisa nikende komba kuba kuthurira ithima bya roje na bo kinya bombe gukunda nonto kithima kimwe kira kya kuthurirwe nikiaumira roje rwa cumbi na ng'ombe akikunda ku kuntu bo butikuoneka kiri Anton bo bate gukunda roje na irwe thai turi ura thingi 40 mutongi yumwe bate tutiona inyero kunywa na gatuketho tena 40 ukiura rwe ontoro imbecha tutithamba no twira no tutethie maxi tutuciona na rwe ru ng'ombe ake ciunya tukaugo tatie rwe ru nanga tukaria muntu wa bikibiki twamura inya manele mitongiele ng'ombe chetu igura thina yeta gururu igura ya batu kunagwa tutura rwe thiringi thate mutongi kana twatangima rwe ambura murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe kinisa kuka Mutuati. Wakili Mbogone ethiritwe kina mbere kwigua Kibu Mageri na kuonaniria kuraga kwanira wake kumane na bora mutongoro kiama kia ODM Raila Amolo Odinga ethiritwe kina mbere kwigua agitongoria na arende ethiritwe kina mbere kwigua gicukura utongoria bobo bwa Raila musonge mwitonga no wotu bangirite riboti ino Kirimi Mbogono mbite kwithirwa akiumira no gambi bwawe na uga kawira natige kwa Elianto no mbire kwithirwa akingwa na kanyene gaka gavana ni Mutuma ntoithingia amwe na bau ne ugite ona kinya Raila Odinga
ne kubetithia bwei kiamene kiao kia ODM. Kwa rito rako mbeta Kiremio Mbogo na ndi wakili na ndi murimi ndi Mukario Meru county eje kanda rigarire muno igoro nkwigua kiri matangazo jarathigwa na Mwenda Saba former governor Kawira Mwangaza akieje noe governor kisheria she is impeached iwi ngono chiawe ngono chia kamankura ni kurarita na ne wishes itiumba kugua atol tukwera mutuma kufira impeachirwe ni atigire kwa governor nigeze tumia atunyirwa askari atunywa ngari chia atunywa nyomba chia kurara chia governor nengo ofisine na thai governor Meru ore akiwijikene ni mutumonto ethinkia ndajairi kiri matangazo jau ndarigarire sana na ndamaka muno kigwa Kawira Mwangaza akigeria kuga ate mutuma governor mutuma kiri impeachment yembere no muindagira marinya ate netaga banchamba mbithi babanga bagapangora ka impeachwa, which is very wrong. Ningo inkuririkana oningo tukiridango wina mutumanda direction ya Kawira. We approached a lot of MCAs ba Kawira support ya kenda impeachment yeteta through. Mutuma was a very loyal deputy. That I know for a fact. Nonto Mutuma no coordinator issues chetu chonde chia orea Kawira Mwangaza ati impeached. Na afterwards, after bago succeed na impeachment yewe mbere tu ni kurokire aja kiri assembly ya Meru egweta senate yeregwa nitwageririe ku advise Kawira on the way forward kenda issue chia impeachment iteja kaire. But as you know her, she was impervious to any advice or reason. Kawira ni urongo araragie goro. Kawira niwe uchiengete wengwa na ikinyeretie na mtu bakigeria kumushauri na ale mapio ndi mukoronjori ncheke nimbije uria kinyanjuri yegeretie gutedia Kawira bukiremaga njuri kia gwathanagia Meru kegeria ukuria Meru indi Kawira ni aremire completely. The other issue kuomba kwariria thaiji ni jaja kuendelea around Kenya nimburitwe muno kethira tweta wa munyoro kana tweta uriku ndikire Miongogo. Raila Odinga has been my friend around 1991. Of my own choice ndabanga kumuthingata na inyekwa no tonga bwakwa na kila kitu ni ndari muntu mbere gutuma ni Raila au approach Mugambi Manyara wakili Mheshimiwa Mugambi Manyara kenda twa ODM ria ODM Kenya ria twari itana Kalonzo na nindari okuthurwa wa mbere kiri ODM tukwewa ni Mugambi nindari mbere kuthurwa ndi the National Political Affairs Secretary na twaka kiama kia ODM and leadership ya Raila. But nantoire ni mwendete na all my resources were his resources indi thaiji nkuigwa mpinyerikite muno taraja kuendelea thaiji association ya Raila na thirikari yeje thaiji most of Kenyans ninkuigwa egempinyeria na ndi mutongeria wantu bija kethira kuma 2012 utigiti nkaragira kia ODM tiga kwithira ndi supporter, promoter na sponsor wayo ndio mutongeria na mini barakongo tutongereje baba ingi bakumburia what next
barabara betu from across central Kenya. The hygiene kuigwa buru, many of our supporters, many of the erstwhile Raila maniacs batitwigwa bakigwirirwa ngwataniro ya Raila na Ruto thaiji na kire kunogia nkoro pio ni nkuona katukulose membership betu atore ba Raila bari thamira wa Munyoro ndikire myombogo ndichete abutikire Raila na nkamwira ni magogane jakwa na tugashare na chairman wa kiama gitu ka Professor Nyong'o na other luminaries turi hope buru mheshimiwa mutongeria wetu kinara wetu weru bwa ODM mheshimiwa Raila akathikiria uria antu bawe bakuga Ruto gakamwa karuko Ruto gakamununkia na Ruto uria kira kionde akuringithia gikwaragana Kenya endelea uno kakaragania na orie jaja kuendelea no rerie Raila wetu ni Mbita MC Mutongangi kuripotera ndene Mutindo Jokangangi North Menti Meru TV. Mutongore mugongo President William Samoei Ruto na thirite akithetera itwere ya kere ya kurutania ngugi na mutongore wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga arakuringana na rais yathirite wakiuga itwere ndio utigira ati kwina urutingo bwega na kwina thirikari ya kila muntu anthiguruni ya Kenya. Mimi nilikubaliana na mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba, tukasema ya kwamba hii siasa ambayo imegawanya Kenya miaka nyingi tunataka tuikomeshe. Tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki, tukomeshe migawanyiko, tuungane ndio tuweze kujenga taifa hii kwa usawa. Watu wa Mihuru, mimi nawauliza, iko makosa wa Kenya wakiungana? Kuna makosa wa Kenya wakiungana? Kuna makosa tukikomesha ukabila? Kuna makosa tukikomesha chuki? Mimi nawaambia jameni, kwa mapenzi ya Mungu, mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya nitafanya kazi na mheshimiwa Raila Odinga na wale wote wako tayari tuunganishe Kenya, tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki na tukomeshe migawanyiko. Kenya iungane na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Kwa vyovyote liwe liwalo, tunataka Kenya moja. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaeleze wale tunashindana na wao sijui wanafanya kazi gani. Saa wakati huu sio wakati wa siasa duni ya ukabila na chuki na migawanyiko. Wakati huu ni wa kupanga maendeleo na kutekeleza maendeleo ya wananchi wa Kenya. Hawa wananchi kwa sasa wanataka barabara yao itengenezwe. Wanataka tuunganishe stima. Wanataka tuwasomeshe watoto. Wanataka tuweke madawa kwa hospitali. Wanataka tutengeneze uvuvi na turekebishe uchumi Kenya, tufukuze umaskini. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwaambie wangwana, mambo yenu ya ukabila, mambo yenu ya chuki, mambo yenu ya migawanyiko, mambo yenu ya masgo, mungojee kidogo tupange mambo ya maendeleo ya Kenya, tutakutana na nyinyi hapo mbele. Ama mnasema aje watu wa Nyatike? Nyatike hoye! Migori hoye! Nyanza hoye! Kenya hoye! Munasema tuendelee na maendeleo? Munasema tuendelee na maendeleo? Ukabila tupunguze? Ukabila tukomeshe? Chuki tuwache? Migawanyiko tuwache? Munasema tuungane? Tunaungana kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Sisi kwa pamoja tunataka tushirikiane, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana jameni? Mimi nataka niulize wale watu wa Masgo, mimi nataka niwaambie
kabla mujasema Ruto must go, pangeni sera ya wananchi. Wananchi wanataka kujua sisi tumepanga kutengeneza barabara, nyinyi mmepanga nini? Ibwega mutongoro mugongo areragia ndeto ino hena ara ntere chia Migori County kagita kara kuruguragia kwa Muhuru Baipa na gao county ino ya Migori. Boti murithiri wa Meru TV gatone kanya kumagaruka ukujia rua nini otikathi kuraya ituchokera kengo tuthina mbere na ndero chieto chemichezo. Nwethiritwo gichwana aria ukagura